разворачиваемся, нам дают координаты цели, указания, мы открываем плотный огонь. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyebaran, dampak, penarikan, pemuatan ulang, hingga perhitungan MLRS Uragan dari distrik militer pusat. Serangan roket berhasil meluluh lantakkan posisi artileri Ukraina. Rekamannya dirilis di Telegram pada Jumat 23 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, setelah kendaraan tempur tiba di posisi awal, para kru mengerahkan sistem roket ke posisi tempur dan melancarkan serangan dengan roket 220 mm ke posisi angkatan bersenjata Ukraina. Para penembak menyerang, mengubah posisi menembak mereka dan pergi ke area tunggu. Kendaraan udara tak berawak memberikan koreksi tembakan untuk unit artileri. Distrik militer pusat Rusia mencatat efisiensi tinggi penggunaan MLRS Uragan karena mobilitas dan daya tembak, menyoroti tindakan kru kendaraan tempur yang tidak salah lagi, jelas militer Rusia dalam unggahannya. Второй Абакан по цели залпом 333. Реактивная система залпового огня «Ураган» – эффективное оружие. В основном мы работаем по легкой бронированной технике, по зданиям, сооружениям. Мы сработали на опережение. То есть, и задача была выполнена успешно. Командование поблагодарило за столь быструю работу. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.